na muigana wa ciringi bilioni 6 cia gukinyaniria igeranio mwaka uyu. Ngina wa Wanduru na ripoti ino. So as to arrive at the figures. Thiini wa mwaka wa kigina 2024-2025 kamiti ya kwandika wira arutani TSC yayukirie arutani 20,000 a gikiro kia interns aria kuringana na watho mabati guthomithia kwa ihinda ria mwaka umwe mbere ya kwandikwo wira. Rucio rwa arutani aya ona kuhanura uguo ruri kigeri-ini, TSC ikiugera fatara muigana wa ciringi bilioni 3.5 angikorwo ni kuhota kwandika wira arutani aya. We engage National Treasury. Indeed, we did engage National Treasury, but maybe because of physical space and constraints, the indication is that we are being given money to recruit interns, and the conversion will not happen. This no provision was made for conversion. Maya meyumiririe hindi ya gikaro gia kamiti ya bunge gie githomo na TSC, abunge magitumura ciuria cia kana TSC no iguthie na mbere kuyukia arutani age a gikiro kia interns na kuongerera namba ya arutani aria matari wira. You can't bring before us a budget that you want to recruit interns when clearly you know that you have other interns who are already serving. And also put the case before the National Treasury as a commission that last year we recruited 20,000 interns, and now we want to have them confirm into PNP. Hindi ya gikaro giki oho mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Julius Bitok ni atariirie uria kigina kia mathomo ma muthingi kinyihitio ari hamwe na mihango ya igeranio cia muthia wa mwaka, mihango iria nyihirio muigana wa ciringi bilioni 6. You know very well that you sat through several exams before you appointed that position, is it? Yes. Now we have your children or grandchildren want to sit for exams. And you have rationalized to 0, nil. How will they sit for exams? Yes. Who is going to invigilate that exam? The rationalization or the decision to rationalize came on 29th of April, and we had to submit the budget on 30th. Kamiti ino riwirenda mwerekera wa uria igeranio ciothe igakinyanirio hamwe na kuriha maabitha aria marugamagirira igeranio ici hatari gucererwo. We want to have adequate money for free primary, free secondary, examination fees and quality assurance and standard. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wanduru. Na riu muingi wa gicagi gia Githogoro ni utabanirie mururungano magitetia wagi wa thitima kwa ihinda ria makiria ma mieri 3 riu, undu uria maugite ni hotometie wonjoria wao na njira nene. Aikaria oho maugite wagi wa thitima na ucungiririe kuongerereka gwa ciiko cia uhaguku wa ugitiri. Njao wa Kinuthia atinda mwena ucio na tuhariria riboti ino. Nĩ nditimurano gatagati ka aikari a Githogoro aria makũiyũrĩtwo nĩ matũkũya na kũhinga barabara ya rĩũrĩro ya Northern Bypass na maabitha a borithi aria mekũgeragia kũhoreria mũingĩ ũcio. Nditimurano ĩkĩoya ihinda na ũguo ũthii barabara-inĩ ĩyo gũtharara. Aikari acio maratetio nĩ kwaga hinya wa thitima kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 3 rĩu, undu uria maugite ukoretwo hutĩtie na njira nene mihango yao ya o muthenya. Nao imepita kama miezi 4 na kuna mahala pengine miezi 6 imepita bila stima. Hatujui shida ni nini. Ukiingia kila plot unapata mita ziko na watu wanalipa token. Hakuna siku ile mtu amekosa kununua token, lakini tumekatiwa stima. Maugite na thengia wa mageria mao kuririra kambuni ya utambia wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ KPLC niguo kumaninira thina ucio, kiriro kiao ni kiringite ihiga. Wewe Mheshimiwa Rais, wewe ndio mkubwa ya hii cabinet. Ongea na huyu expert wa baba huyu. Aturudishie stima, tumechoka kukaa kuagiza jamani. Kukaa kuagiza Nairobi ni aibu. Thina ucio no agagitie wonjoria mwena ucio
kuona andũ aingĩ arĩa biacara ciao ihũthagĩra thitima nĩ ihingĩtwo ũguo andũ aingĩ magĩtigwo matarĩ na ũhoti wa kwĩmathĩra ũboco wa o mũthenya. Mimi nauza makaa, nauza na malimali. Hiyo malimali yangu nimekosa kuuza kwa sababu kifaa yangu ile natumia chombo, sina mahali pa kuchachia stima. Tafadhali President, ulisema mama mboga, tumeshindwa kulipa Hasara Fund. Na tuko na changamoto, mimi nauzanga maziwa na sai freezer yangu iko kwa nyumba. Nilifunga kazi, siuzi maziwa, watoto wamefukuzwa shule. Na to biacara ihutĩtio, mũingĩ ũcio nĩ ũcakaĩte ũhagũku wa ũgitĩri na njĩra nene, ekinaĩ makĩagagia mũingĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ. Na hoteli yake hapa, hii hoteli inaitwa Grey. Ni hoteli iko na stima pale, na sisi ni jirani yao, hatuna stima. Runda ni hapa nyuma kuna stima, lakini hapa Gitogoro hakuna stima. Hiyo ni aibu sana, wachalibu walekepise. Wanatuambia kwamba wako na maexpert wamechukua upio wa ndai, na huyo expert yake tunashindwa ni aina gani? Kama ni expert na hatuna stima ni aibu. Na rais kila wakati anatuambia stima ni haki ya kila Mkenya. So ile kitu tuko nayo hapa ni mawaya na post za stima peke yake. Rĩu nĩ morĩtie minista wa hinya wa kũhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ Opiyo Wandayi kũingĩrĩra makaya mao narua na mĩtũkĩ nĩguo kũmaninĩra thĩna ũcio na mĩtũrĩre yao gũcokereria ota mũtugo. Wewe expert unatuangusha. Leo hii mimi kama mwanachama yako wa chama cha ODM, hawa wananchi wote wamekosa stima na tuliambiwa wewe ni expert unaenda kuzungumuza na kutengeneza mambo ya hii stima. Jameni, ile shida tuko nayo hapa kubwa ni moja. Hatuwezi tukaanza kulipishwa bill ya Kenya Power kama community. Kila mtu anakuwa client wa Kenya Power kivyake. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Gatha mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini na riboti ĩyo ya Njaũ ya Kĩnuthia. Riboti makĩria wona twacokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira skiza tune one day one time. Hihinya *811 *227# wegwatira skiza tune one day one time thimo-inĩ yaku umuthi *811 *227#. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jigger, let me see, let me see, and let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nĩguo wa gatano tũgĩnĩkĩria kiumia na Cocktail Friday.